Kre, kre. Gospodine Žaliću, recite mi, zašto ste danas ovdje? Zadnja 2 dana se osjećam čudno. Mislim da se pretvaram u žabu. To je jako neobično. Recite mi, kako vam se to dogodilo? Bio sam na odmoru sa ženom i djecom na Šipanu. Uzeli smo veliki apartman, nismo htjeli u hotel. Tamo uvijek bude gužva, a moja žena voli mir i tišinu, znate. Skrati priču, Žaliću. Aha, sve je počelo jednog dana kad smo išli na kupanje u Pirižbu. Pljačkam turiste, kada dođe lito, jednu krasnu naplatim 2,5 eura. Limunada, sokovi, voćna salata, idemo! Hoćeš ti što? Ma neću, ponijela sam sendviče. Mama, možemo li u dubinu? Možete, samo nemojte izaći naša, ima grčeva. Hvala, mama. Ajme, baš je lijepo ovdje. Je, još da nije ovolika gužva. Ma kakva gužva. Ma ko ovo mora platiti? Ajme, pa to se čini kao ozbiljan problem. Dođite mi opet sljedeći tjedan. Hvala vam najljepša doktorice Kamenko, vidimo se. Sljedeći pacijent. Kre, kre. Jeste to i vi bili na prježbi? Kre, kre. Ajme meni.